Pena diwawancarai, bilang kayak gitu kan, tapi disuruh pakai jilbab. Pena nggak mau, akhirnya nggak jadi katanya kayak gitu. Kok kayak gitu ya udah nggak usah masuk koran tuh nggak apa-apa, bilang kayak gitu. Ngapain paksa-paksa orang pakai jilbab, bilang kayak gitu. Sedangkan kucing aja dilus-lus, anjing dilus-lus, bergaul sama manusia kok pilih-pilih. Derajat manusia sama hewan tuh tinggi mana kan gitu.